Hello everyone, joto night on a kazan dakote book song no vlog start ngan se sikang kaisa information nong no na baga ang tabuk noro boy malai tongo information ka hai chini je blog tabuk noro je blog nanya thangi tongo o vlog khang kaisa tan chanai obo norok nugui mana no vlog no tamo obo thumbnail ta title om nugui sema kana ang sana naiman kamo hai norok o vlog o jesuk mansak comment khaidi jesuk mansak spam khaidi kun kokrai hanya like rogri khani naithok sitra jes no pana hain chadi ge comment tangi comment khaji hingkang ke comment khagang ke engagement bari nai te buniaro of vlog recommending nai ge vlog recommending hingke an channel subscribe khajang ni chance tongo naithok hingkang ke abon bagai norok jisuk mansak blog no vlog je ang je vlog regular ro bebang comment khaji je nani joton kaisa kaisa comment khaithani because of comment khainai blog engagement bari we vlog je for subscriber complete nai 2k subscriber nai nong ni lab nai because why I'm gonna give a giveaway ang nong last vlog of saka je last vlog puilan je 5000 nanya nong ka saima kana nong no giveaway rena ni bagai ang planning khaijak abon bagai ang nong no koijao o channel no dati dati sang palbak sa grow khailai 2k ka dati dati 2k kar lanyan bagai so 2k ka khangke giveaway tong nai giveaway and duita option tongo earbud or smartwatch o duita option missing je kaisang nai ke nar dati 2k subscriber complete khanya baga na help khaidi ang nong no nong ni giveaway na baga ang nong na help khanya so vlog no tabuk enjoy khaidi tata Fungkaham nai to nai joto khajani takhok tai vlog sona haina hailam so gono na ani YouTube channel SBD VLOG yang ono nugui mano Mr SBD asuk zak ke I'm baskango drive kai dong papa tabuk first of all ang parani thangi dongo parani borosogoi abonor thangte nungnai ta first of all sang bokre na habunai bokre habuman pore line by line ki biang habu thangjang nai so vlog no puilai se pachjor enjoy khai dong di malay norok bai o intro ni pore Olile timi lai taresai na boli nei basa Sang tabuk nazarin motha phai sokwa kya jaga kaisa malkhung Kwtal sokpai jak ni khano abono sang kaitoni thani surilai Yaphar lai nei ke abono ta ko jaga sokpai lekhe nazari to nasingai tongo bongni kisa panda khale tongan bagi so naitoni vlog no phone gana Khasa jala tai phola kathani mong bai ke angtini o jorao kaitoni ani o Yaphar orang mamam lena hello by rock so ke tabo go jago nazare to gari Kwtal Yaphar mani ya gulo Kwtal mane no gari Kwtal ya do je painai je malik bin bagin ke Kwtal no abo tangi ke kesampai pun second hand pun paitheng but bin bagin ke abu Kwtal no because this was his first car hai diba an abu Kwtal no ke abu no tabuk thangnai Takarjala mo tho habunai a jaga o kisa panda tongo a jaga nor nugui manu nai so vlog no nai tongdi paisa ke finally sang tabuk oro phaisok ka Takarjala mo tho oro tabuk dadani Chwrai Kwtal Yaphar nai ke abono nong vlog of nungnai so vlog no nai tongdi bahayang ya abono tere nungnai ta wati wai tong hatere kisa ke abo nai tong vlog
ini bang kani naik ini kau ini orang jangan belinya usinan dua maksud nade aku kita beras nade jangan beli ini kau kita masuk ke kalangan makan itu Tabuk panda payman ya kulo cerai ketar Yaphar mani hene iko kutui charge kutui dara song family bai iko iko bopha hasi khushi mani jak onek tini yang ke bin ka yang ke bin daru khar tata mudla jong bag lai thaske. Hello everyone, so finally ojagao Takarjala mo thago worship service paikya cerai Kwtal Yaphar mani bo Yaphar baikya okay vlog no zora nar sene khaklay jotona nacho jaba khina nacho jakan ka like comment share subscribe khanya bagita pugdi hanya Himalaya Norway Kwtal vlog ba till then sign out SBD, see you soon with the next vlog, bye bye.